impilo yami bazalwane ayizange ibe lula. Ngifuna ukukhuluma kakhulu nalabo abasha. Igengentshe ayizange ibe lula. Ekungabini lula kwayo. Kodwa ayiyenzanga ukuthi ngenze into ebhedayo. Ayenzanga ukuthi umbone ngelilanga Malusi nama drugs. Masevika ngokuthi impilo ayibanga right. Ayenzanga ukuthi uMalusi aphuze utshwala masevika ngokuthi amkhulanga kahle. Ayenzanga ukuthi uMalusi angakwazi ukwenza into esimple njengokuhlaba inkomo. Mayesevika ngokuthi ngikhuluma bengekho so angifundiswanga. Ayenzanga ukuthi uMalusi angamazi uNkulunkulu. Masevika ngokuthi angikhulanga kahle that why ngabanga ngisaya esontweni because of izinto ebenize experience so ngagcina ngasaya esontweni. Futhi impilo ayenzanga ukuthi uMalusi angayifisi into ezinhle. Masevika ngokuthi ngobe ngihlupheka. Ngeke manje mangithenga umfundisi wami mangiphuma ngiyothenga ngibuye nesuti ebiza ixabiso elithile engisho bazalwane. Mayelbuka umngamabuka hayi mina nje ngale mali yonke bengabuya nesicathulo isikhwama ingubo ngenza ikhadi yenzi yonke kodwa wena isuti nje kuphela. Ngibe sengithi kuyena angilithola ngithuba lokugqoka into engiyifisayo ngiyifuna. So ngiyekeni nje bazalwane ngiziswengele Nkosi yami. Mina into engiphatha kabuhlungu lokungabi nazo bawumsane ingubo zikaKhisimusi. Ngiyazithenga baba. Ngiyaqonda iKhisimusi. Okudala ngabona ngigqoke namhlanje amateki Jehova. Ngisuke ngabona udala bazalwane. Icathulo lesemoto cha ngiyasifaka. Angidlala lapho ngiyasokela umngane siyasokela. Ingane zami mayingaqhamuka la siyasokela. Ngoba ngwabathetha umama lenhlanga sibuya netekeni ngakale Nike. Lo mncane samncane kakhulu. Wathi hawu kodwa sengaze ngithenga itekla 1.2 lento ezomshiya manje. Ngathi nje siyekeni bazalwane. Siyekeni ithuba mina ngithola. So ingane zami ngizokwenza konke okusemandleni ukuthi nje zibe right bazalwane. So engizama ukusho kunina emkhulayo singanza kwethu. Inhlupheko ayibe motivation yokuthi kusasa wenze impilo yakhe ibe right. Lento yokuvika ngenhlupheko mase sithi ngokuhulumeni ukuthi yingoba ukanje osibambani bawukuthi angeke kusize empilweni. You work hard empilweni awulali usazolala ethuneni. Empilweni nje mawuphila uphefumula bazalwane awulali. That's why you find us sisemgaqweni ngabo 3 ekseni uthola ulalanga the whole night. That's why you will find ufike kaMbokazi ufike mina nomkami sihleli ngabo 12:1 sibhala ama proposal. It's because empilweni awulali usebenza kanzima up until uachieve into ofuna ukuyiachieve. And lento yabantu abasha yokucabanga ukuthi impilo bayiphilela abazali akunjalo bazalwane.
aniphilela abazali benu. Abazali benu impilo yabo bayiphilile. I know yabo lo. Abazali benu impilo yabo bayiphilile. Nini yabona indlela abayiphile ngayo, bayiphile ngale ndlela yokuthi manje sebefisa ukuthi engathi bangabona izithelo kunini. Siyezwa niyezwa abantu abasha. So lento yocabanga ukuthi niphilela abazali benu, aniphileli bona, niziphilela nini. The only thing ekufanele uyiconsider empilweni nje ukuthi uwazi ukuthi la uhamba khona uyisithombe somndeni wakho noma abazali bakho. So noma yini oyenzayo, ngisho kuthiwa yinhle, ngisho kuthiwa yimbi, izoba affect abazali bakho. So angazi ukuthi ngabe uyingane enjani enganawo amahloni okwenza into ebhedayo izo affect abazali bakho. Can you imagine uzo affectwa yinto, umzali affectwe yinto eyenziwe ingane yakho engenziwa ngowena? Futhi indlela esi-affecta ngayo lento masabazali isi-affecta ngokuthi siyaphoxeka, ayisi-affecti ngokuthi silimale. Makuboshwa wena, mina ngiyaphoxeka, kodwa wena ohlele ejele. Lo kufanele ukwazi, angihleli mina ejele, mina ngihleli kwami, ngivuka nge-breakfast engiyifunayo nengiyithandayo. Wena usejele because of inqumo oyithathile ngempilo yakho. Siyezwa? So asizameni ngaso sonke isikhathi ukwenza sure ukuthi impilo esiphilayo asizisoli ngayo in the next coming 5 to 10 years. Isinqumo senza manje. Do you know ukuthi uma wenza isinqumo, lento yesinqumo iyinkinga ngokuthi isinqumo sithatha manje. Do you know ukuthi si-affect impilo yakho yonke? Uyawazi lo? Angikwenzele example. Uma ungena esikoleni grade 1 uyafunda ne? Kufika isikhathi sokuthi ukhethe izifundo ka grade 10. Zikhethwa grade 10 ayithi? Fika isikhathi sokuthi ukhethe izifundo ka grade 10. Lezo izifundo sokuthi uyikhetha ka grade 10. Do you know the impilo yakho for the rest of your life? Niyawazi lo? Because if ukhethe izifundo or accounting lezifundo zakwa commerce, it means when impilo yakho yonke will deal with e-commerce. Ne? Okusho ukuthi usuyikhethile impilo yakho. Ukuthi mina ngizobala imali enginazo noma nenginazo. Ngibalela abantu nje. Usukhethile lokho. If you choose physics, biology, usuyikhethile impilo yakho ukuthi either I'm taking the route of dokotela, engineering, noma, you understand? But that is the decision yempilo yakho yonke. Can you imagine? Usuyenzela grade 10, impilo zoyiphila usuna 45. Kodwa usuyikhethile ka grade 10. It's even worse, uyaqeda esikoleni ungena tertiary, wena uchoose ukuthi tertiary uyaganga. Awufundi. Kunomama othatha impesheni yakhe unika wena ukuthi uye esikoleni khona uzokwenza impilo yasekhaya neyakho ibe right. Wena uchoose ukuthi awuthi ngivele ngizigangele nje ngihamba amaphathi, ngihambe ngihlohlana nabangani abaphuma emzini right. Ukhohlwe ukuthi wena uphuma phi? Ezingolweni. Kunogogo
ofuna ikusasa elihle nawe. Niyazwa kanjani? So please, kubona konke angiyena umuntu okathanda ukukhuluma, but kubona konke just try and make sure ukuthi the decisions you make ngempilo yakho kuba yinqumo ezizokwenza wena ube nekusasa elihle, ezizokwenza abazali bakho babe proud ukuthi sinengane nje, ezizokwenza ukuthi ngelinye ilanga kuthiwe nje ngene invitation kaMbokazi kuthiwe siyakumema ezikoleni emzini othile kwenziwe graduation yengane ukuthi eyayikhona nalelana ngokukhuluma ya decide ukuthi iyashintsha ifuna ukuyofunda yenza 1 or 2 or 3. Lokho kukodwa kwakumsana ngiyasho namhlanje umama ekhona ngiyoza mahala ngizokhuluma lokhu isifiso sami ukuthi ngiyoza ngiyosuka nje eThekwini ngimise yonke into ngize ngizocula nje lapha base ngiyasuka ngize no phela bazalwane ngokuhlabelela kwethu no ngiyakhokha ngiyakhokhwa yenza kwethu akhokhwa futhi kancane ngiyakhokhwa kakhulu so mangithatha isinqumo esithi ngiyoshiya konke ngize, it means mina mhlawumbe sengikuphekise ngoba graduation ezinqoleni mhlawumbe ngabe sengikuphekise ngo-15,000. So instead of wena ukuthi ukhokhe 15,000 mina ngizoza mahala. So uyayibona lento. So asizameni ngenza kwethu ukuthi sishintshe impilo zethu, senze abazali bethu babe proud, nathi sibe proud. uNkulunkulu ngaloko si-attract into ezinhle zodwa. uNkulunkulu uzosenzela okuhle, asibusise, asihlenge kubona konke okubi okukhona emhlabeni wonke. Singakukhohlwa ngenza kwethu ukukhuleka, umthandazo ngaso sonke isikhathi. Uvula lana ungacabanga ukuthi uyokuvulele khona. Amen. Uvula ngale ndlela umkhuleko, usubonile ukuthi usebenzele. Umkhuleko usebenzelile, wasebenzela la abantu sebethi khona ayikho into ezophuma ibe yinhle kulowa muzi, kodwa uNkulunkulu wasebenzela. Bengihleka nje nami kade linda kakhulu uma wami engifonile engibhazile. Yabhaza ngakho. Engibhazile ngamfonela bheki. So manje ngimfonela siyahleka ukuthi ngithi mina ni right lapha. Uthi yena si right. Ngithi uthi nina mina hayi si right mina. Uthi yena ukusiyam Jesu ayizange nje idilile indlu. Njoba niphezulu nje lutho. Ngithi mina uthi hayi lutho ngithi hey yena lezayikhathi. Ngaleza ikhathi bakumalina sesihlala kuthulu nabo. So angilala phansi. So malina sasukuma sime ngenyawo ngoba imvula iyangena ngase ngine plan yokuthi njalo malina shala umsele bhoboza imbobo kulola donga phumela ngani ukuze amanzi adlulathi kothi mase balele ngoba isishaya usimendo omncane vala leyo mbobo futhi yabo ukuthi ngangena makundana phela nezinto sifana leyo mbobo liphinde line yabo ishaya futhi leyo mbobo phumele ngani ngoba nje sasinalala imalini
sasima ngeenyawo nje ekhaya iyoziphela imvula sime ngeenyawo abantu Jesu so sasihlela leyo nto ukuthi Jehova ngabe sinjani nje manje athi manje uyitshela kanje ngabe unjani ke manje abantu bekusho ukuthi uhlala kuthulu onethana ngithawe ma but konke lokho akusenzeki manje because of ini kusebenza kanzima nokufisa ukwenza abazali bakhe into umuntu wagcine kwenzile from a 2-room house to a 9-room house kona konke lokho bazalwane sibonga uNkulunkulu has done a lot for us. uNkulunkulu has made us sahlala namakhosi. uNkulunkulu ngetalent nalo usenze sangena endaweni la esasingacabanga ukuthi singene kusona. uNkulunkulu uyayithatha into engelutho ayihlalise namakhosi. uNkulunkulu uyawenza umuzi okubukele kaphansi awenze kusasa wonke umuntu azokhosela kuwona. uNkulunkulu uyasihlenga sonke usithanda sonke ungacathi khona umthanda kakhulu ukuthi isikhathi sakhe sikafiki. Manje safika isikhathi sakho uyakukhombisa uNkulunkulu ukuthi ukhona futhi uyaphila futhi uyabona futhi uyezwa futhi uyaphendula.